Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe atongoria a ciama cia kĩũteti, ikundi cia kũrũĩra ihoto cia mũndũ, atongoria a makanitha ona andĩki a mohoro rungu rwa ũnyabara wa ngavana wa Nakuru Lee Kinyajui, wuiguano wa gũthingatithia thayu nĩ wĩkanĩrĩirwo, aya othe makiuga harĩ icigo ciothe 11 cia ũmbunge gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũhunjia rũmena ona kana gũcambicũra thayu. Mwaka huu na hata kuendelea mbele, tungetaka Nakuru iwe ndio ishara ya amani katika nchi yetu, kwamba watu wote ambao wanahitaji kura, vyama tofauti ambavyo vinahitaji wapigiwe kura, wataweza kuzingatia masuala ya amani, na pia hata viongozi kuhakikisha katika matamshi yao na vitendo vyao watakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tumezingatia masuala ya amani. Kaunti ya Nakuru yanekora gatagati-ini ka ngahiha ciumanite na mirugamo ya kiũteti o kuma mwaka wa 1992 undu uria wacokire gwicokera mwaka-ini wa 2007. Riu ngavana Lee Kinyajui akiuga no nginyagia uthii wa kaunti no ugarurirwo. Mambo ya ukisikia kuna mkutano wewe una mobilize ili uende kusimamisha mkutano ya wenyewe, hiyo ni siasa imepitwa na wakati. We want civilized politics. Na kwa watoto wetu, especially our young people, ni waombe muepukane pia kutumiwa na viongozi haswa wakati wa siasa. Kijua mtu ni mchochezi, usimpatie mahabara ya pale kwenye pulpit ama pale kwenye msikiti, aeneze chuki alafu pengine ikawa itatuchoma. Kanjũ ya atongoria a ndini bũrũri-inĩ rungu rwa mũtabania mũnene Abdulrahman Ismail yugĩte ihinda nĩ ikinyu mũndũ ũrĩ na itanya rĩa kũhĩtithania mũingĩ kumana na mĩrũgamo ya kĩũteti akahingũragĩrwo thitango na ihenya arĩte kĩonereria gĩa kũgacĩrithia mĩikarĩre mĩega ya mũingĩ. Ni yetu uhasama haiwezi kusaidia mtu yoyote. Kuwa na tabia mbaya, yani kitu inaitwa indecency, yani kutupa common decency yote out of the window, haiwezi saidia mtu yoyote. Hate speech na mambo ambaye inaleta vurugu na chuki haiwezi kukusaidia kupata kura na haiwezi kukuchagua. Wale watu wanakuchagua ni wananchi. Sisi pia kama wanasiasa tuchukue hilo kama jukumu letu la kueneza amani. Tukiomba kura tuombe kura kwa amani. Hamwe na uguo gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩiguanĩire kwanjĩria mĩthabara ya kũhunjia thayu tuco tuothe twa kaunti ya Nakuru ona seminars cia mahinda kwa mahinda. Ni rahisi sana kukwaruza, lakini kuponesha hiyo kidonda inachukua miaka na miaka. Kwa hivyo ombi letu haswa kwa viongozi wa kitaifa na hata wale wako hapa waeke maisha ya mwananchi wa kawaida mbele. Kiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.